See you again. Choose one. Oke. Wow, like the strawberry. Masukin lollipop stroberinya, lalu pas Emma mau makan, Mama ambil lollipopnya. Emma sedih banget, jadi Mama potong sedikit saja ya. Kita mix kedua lollipop ini. Emma masih sedih. Abrakadabra. Yeay, Maya udah senang. Kita balikin lagi lollipopnya ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok gula. Oh my god, gulanya kemana-mana nih. Mamma mia yummy. Udah keluar guys. Wow, a lot. So sticky guys. Ini hasilnya guys. Mari kita coba. Gulalinya lembut dan wangi lollipop. Betul-betul enak. Mamma mia yummy. Wah, Emma jadi ketagihan makan gulalinya. Jadi kita rebutan deh. Mine. 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 Oke. Ya udah, Mama mengalah saja kasih Emma. Dan ternyata Emma mau sharing sama Mama. Baik banget ya Emma ya. Dan ini bagian paling enak dari eksperimen gulali ini. Mari kita coba guys. Teksturnya itu crunchy, tipis, dan wangi sekali. It's so crunchy. Bikin bagi apa lagi guys? Komen di bawah ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.